Prav tako v Bruslju je koordinatorica akcije Moj glas, moja odločitev Nika Kovač pobudo za varen in dostopen splav pa vsej Uniji tudi uradno predstavila v odboru za pravice žensk in enakost spolov v Evropskem parlamentu. Preprečevanje tveganih umetnih prekinitev nosečnosti je vprašanje javnega zdravja. Je v razpravi pritrdila Evropska komisarka za enakost. Komisija stališča do pobude še ni sprejela, čas ima do marca prihodnje leto. Med poslanci ji nasprotujejo na skrajni desnici, podprli so jo socialisti in demokrati, liberalci, zeleni in levica. Največja skupina, Evropska ljudska stranka, pa je glede podpore razdeljena. Firstly, European Union cannot intervene in national laws. Secondly, European Union needs to protect its own citizens where the national legalizations put them in danger. Because of this, we formed a very simple idea. European Union needs to create a financial mechanism which will allow women from the places where they cannot get safe abortion to travel to places where abortion is safe and accessible and do it there.